Урматтуу агайын туугандар, биздин балдарыбыздын туура тарбия менен өсүп өнүгүшү үчүн ата-эне, мугалим жана аны курчап турган адамдардын ролу, өзүнүн ролу, өз орду бар. Эми кандай орду бар экендигин бул медресенин студенттерине бир сурап көрөлүчү. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Сен ушул жерде окуп калуусуңа кандай себеп болгон? Мен башында динге кызыккан себептен интернетке кирип арканы ар түрдүү маалыматтарды алып окуп, ар түрдүү адамдар менен сүйлөшүп, баарлашып, алар менен алардын илим алып, мен билдим бул динде өз башымчалык болбой керектиги экен. Жана медресеге келип, расмий медресеге келип, ушун илим алуу үчүн, медресеге келип илим алуу үчүн. Мен окуп калдым. Siz kanda sebebinden bu kadar kelip kaldınız? Ben bu özümün kızıkışım, ota-onam okuşu bilen. Qolaversa bu rasmiy dargohga kelishdan oldin mahallamizda katta oqsoqollar va imomlardan maslahat oldim. Ular shu to'g'ri yo'lni ko'rsatishdi va shu yerga keldim. Va men bilan birgalikda ko'pgina do'stlarimiz ham madrasalarda o'qiydi. Lekin shu yosh katta insonlardan, imomlardan maslahat so'ramasdan rasmiy dargohlarda o'qimaganlar boshqa yo'llarga oqilib ketdi. Aqlda ters aqllarga ketganlar bor. Siz de öz fikrinizde aytып koyuyorsunuz. Ошол мен да жаштыгымдан ушу дин баалыктарын үйрөнүүгө кызыкканмын. Биз өзү диний бир үй-бүлөдө чоңойгонмун. Менин чоң атам ушу диний багытта адис болушума үндөп, ушу теология факультетин айткан. Ушу теология факультетине кирип, бүтүрүп, азыр ушул диний кызматтарда иштеп, ушул медреседе мугалим болуп иштеп жатам. Жақсы, рахмат сіздерге. Демек, ағайын туғандар, біздің балдар Құдай сақтасын. Тура емес тарбияның, тура емес жаққа кетіп қалса, келешекте мейлі дини қызматта болуы, же үкіметтік қызматта болуы, же жөнөкөй жұмысшы болуы, қоғамға зиянкеш жарам болып қалышы мүмкін екен. Мисал үшін, мемлекеттік қызматта болып тұрып, ал коррупция парақорлыққа кіріп кетіші мүмкін. Егер дини жаатта иштеп қалса, ал елге экстремистик, радикал идеялар таратқушы болып қалышы мүмкін. Же бір жөнөкөй жұмысшы, же бір дейлік, бір спортсмен болса деді, рекет, уғыру, елге зиян тие тұрған жарам болып қалышы мүмкін екен. Демек, біз сен маға тибе, мен саға тибейін емес, балким sen mağa жардам бер, мен сага жардам берейин деген түшүнүк менен жашообуз керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Аузубиллахи минешшайтанирражим таавану алал бирри ва тaqва. Ey пенделер, силер өз ара жакшылыкта бири-бириңерге көмөктөшүп жардам бергиле деп айткан. Аллах Таала ушул аятта бизди бала тарбиясында болобу, башка жакшылыктын бардык түрүндө өз ара биргелешип аракеттенишибизге үндөйт.